Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muri mu mpande zose z'isi ndetse naho muri ku migabane yose y'isi, mubwira ngo wowe ukunda Imana cyangwa se ukunda ibyo dukora wakomeza udushyigikira, unashyigikira umurimo w'Imana ukanda kuri YouTube channel ya Beraka Choir. Nakubwira yuko ari korali nziza cyane ndetse ifite ubutumwa bwiza bw'Imana. Nkubwira ngo rero kanda like ndetse utange na comment, uraba ushyigikiye umurimo w'Imana ugere ku isi yose. GASARO TV. Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mpande zose z'isi. Ndabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange. Nukuri ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi, ndetse komenti zanyu ndazibona ku biganiro ngenda mbagezaho. Nukuri ndagushimiye wowe ufata umwanya wawe ugaduha igitekerezo cyawe, ugakanda like ndetse ukabasha no kugeza inkuru zacu kure, uruwingenzi kuri twe. Uyu munsi rero ku munsi wo kuwa mbere tariki ya 16 Mutarama umwaka wa 2023, navuga yuko ari itariki benshi bari biteze cyane ko ari n'umwaka mushya twatangiye, ariho benshi bibazaga ibibazo byinshi ku bujurire bwa BAMPORIKI Edouard. Nzi neza ko rero benshi mwari mutegereje ese umwanzuro ku bujurire bwa BAMPORIKI uraza kuba uwuhe, biraza kugenda bite, cyangwa se haraza kuvamo iki? Ariyo mpamvu nka GASARO TV tuba tuhabaye ku bwanyu ibihe byose ndetse kugira ngo tubagezeho amakuru ku gihe. Subiye inyuma gato rero, muribuka yuko BAMPORIKI yari yakatiwe imyaka 4 ndetse benshi bakibaza ati se arahita ajya amageragere, ese arayikorera mu rugo cyangwa? Ngira ngo murabizi neza ko kugeza kuri uyu munsi BAMPORIKI ntago aramanuka mageragere. Rero uyu munsi benshi bategereje ese biraza kugenda bite cyangwa se haraza kuvamo iki? Ngira ngo muribuka ko urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwari rwamukatiye nkuko nahoze mbibabwira imyaka 4 ndetse hiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni 60 y'amafaranga y'u Rwanda. BAMPORIKI rero akaba yari yahamijwe ibyaha birimo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya no gukoresha mu nyungu ze bwite ububasha ahabwa n'itegeko, ndetse hashingiwe ku mafaranga yahawe n'umushoramari Gatera Norbert. Ngira ngo ino kese cyangwa se uru rubanza benshi mwagiye mubikurikira mumenya, reka mvuge ngo idonido. Ubwo aheruka mu rukiko rero BAMPORIKI n'abunganizi be harimo Maître Evode Kayitana na Maître Jean Baptiste banabunganira uyu mugabo mu mategeko, babwiye urukiko ko hari impamvu 3 zatumye bajurira bitsa kugabanyirizwa ibihano ndetse no kubisubika. Ngira ngo murabizi ko abunganira BAMPORIKI Edouard bari bajuriye basaba ko uyu mugabo yagabanyirizwa ibihano. Habyarimana rero we yavuze ko impamvu ya mbere ari urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije BAMPORIKI icyaha cyo gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko mu nyungu ze bwite, ndetse asaba ko akigirwaho umwere. Muri iki cyaha rero ngira ngo mbibutse ko BAMPORIKI aregwa kuba yarakiriye miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda za Gatera Norbert ngafunguze umugore we warufungiwe ibyaha bya ruswa. Ngira ngo benshi murabizi ko twagiye tubabwira ko umudamu wa Norbert yarafunzwe ndetse Norbert akaba yaha BAMPORIKI amafaranga, hanyuma umugore we agasohoka akajya hanze. Abunganizi be rero bavuze ko yayamuhaye nk'ishimwe kuko n'ubundi bari inshuti basanzwe bahererekanya amafaranga. Bati ntabwo yari gukoresha ubutabera kandi inshingano ze nk'umunyamabanga wa leta ntaho zari zihuriye n'ubutabera. Ngira ngo mbibutse rero ko impamvu yindi ya kabiri byari kugabanyirizwa ibihano ndetse n'ihazabu ya miliyoni 60, kuko aramutse ahamijwe gutwara ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya yatanga hagati ya miliyoni 3 n'5 z'amafaranga y'u Rwanda. Ndetse ikindi nuko hagendewe ku mpande nyoroshya cyaha
zaba miliyoni 30 y'amafaranga y'u Rwanda. Ku ruhande rero kandi rwa Bamporiki, ngira ngo murabyibuka cyangwa se abatarabashije kubimenya ko yajuriye asaba kugabanyirizwa ibihano kuko bikurikije amategeko umucamanza atazitirwa kujya munsi y'igihe gito cy'igihano. Kandi yongeyeho iri jambo ati, ntabwo ndi umwere, ntabwo byakumvikana ko ndi hano ntarakoze amakosa cyangwa ibyaha. Ndatakamba nsaba imbabazi ko nakiriye ibyo ntagombaga kwakira. Ayo ni amagambo ya Bamporiki Edouard ubwo yari mu rukiko. Ndetse ati, mu gihe nabonaga ko ndimo gukorera umuntu ubuvugizi bakaza bitwaje amafaranga bayita inzoga, ndasaba imbabazi, kandi imbabazi zishobora kuba igishoro cyatuma ngira umumaro. Mu nyunamure ngire umumaro. Ndetse kandi yakomeje avuga ko ahawe imbabazi atatinda kwerekana ko yagororotse, kandi akazagira inama abandi kugira ngo badasitara nk'uko nawe yaguye mu mutego akaba yasitara. Unganira kandi Bamporiki Kayitane yakomeje avuga ko Bamporiki ari umuntu ufitiye igihugu akamaro, aho yagize akamaro mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge, ndi umunyarwanda, itorero n'ibindi yagizemo uruhare nubwo atabyitwaza ngo akore icyaha. Ngira ngo rero ku ruhande rw'ubushinjacyaha nabwo murabizi ko Bamporiki ibyo rwamusabiraga nk'uko n'ubundi natangiye mbibabwira. Ku ruhande rero rw'ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye bushingiye ku kuba urukiko rutarahuje amategeko no kuba yarakiriye indonke, kuba hari ibikorwa bimwe mu bigize icyaha cyo kwaka no kwakira indonke bitasuzumwe, no kuba haratanzwe ibihano bito. Bwavuze ko urukiko rwisumbuye rutigeze rusuzuma kuba Bamporiki yari umuyobozi kandi ibikorwa yakoze yabikoze nk'umuyobozi. Indi mpamvu kandi yuko hari ibikorwa bitasuzumwe mu kwakira indonke, ubushinjacyaha bwavuze ko Bamporiki yemeye icyaha, ndetse akavuga ko yavuganiye umugore w'agatera ngo arekurwe agahabwa ishimwe ya miliyoni 10, n'ubundi nk'uko natangiye mbibabwira. Kandi rwavuze ko hari amafaranga yafatiriwe kandi yari aya Bamporiki, ariko urukiko rukaba rutarayahaye agaciro ibyavuzwe na Bamporiki ubwe. Ku mpamvu rero yo kuba yarasabiwe imyaka 20 n'ihazaba miliyoni 200, ahubwo agahabwa igifungo cy'imyaka 4 n'ihazabu ya miliyoni 60, urukiko rwavuze ko hari impamvu nyoroshya cyaha, ariko ubushinjacyaha bwo buvuga ko ntazihari. Ngira ngo rero izi navuga yuko ari bimwe mu byagiye biranga uru rubanza nk'uko nakomeje mbibabwira, aho ubushinjacyaha bwo bwavugaga ko Bamporiki yasabiwe igihano gitoya. Rero ntatinze, kuri uyu munsi n'ubundi byongeye guhindura isura, cyangwa se ibyo benshi bibazaga, ese biragenda bite, ese Bamporiki kuri uyu munsi umwanzuro uri mufatirwe n'uwuhe, ese aramanuka amageragere, ese arakatirwa bisubitse? Reka mbabwire ngo niyo mpamvu natwe tuba turi hano nka GASARO TV kugira ngo tubagezeho amakuru yose. Kuri ubu rero ibibaye kuri Bamporiki Edouard nuko n'ubundi urukiko rukuru rwasubitse isomwa ry'urubanza rwa Bamporiki wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, akurikiranyweho ibyaha n'ubundi nk'uko natangiye mbibabwira bifitanye isano no kwakira indonke. Ndetse urukiko rwavuze ko itangazwa ry'umwanzuro kuri urubanza mu rukiko rukuru ryari riteganyijwe ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 16 nk'uko nabibabwiye, ariko rugasubikwa rwimuriwe ku itariki ya 23 uku kwezi turimo. Umuvugizi rero w'inkiko Mutabazi akaba yavuze ko impamvu urubanza rwasubitswe ari uko urukiko rutararangiza kurusesengura bihagije. Yagize ati, hari igihe biterwa n'ingano yarwo aba ari byinshi cyane bigomba gusesengurwa. Hari igihe umwanya baba bafite ubudahagije
kandi ni ibintu biteganywa n'amategeko. Avuga ko niba mutararurangiza mu rusubika hagasobanurwa impamvu hanyuma mugateganya indi tariki. Rero nkuko nubundi nakomeje mbibabwira, isomwa ry'Urubanza ryahise ryimurirwa ku itariki ya 23 nubundi ni kuwa mbere utaha. Rero Bamporiki nkuko mubizi nubundi kugeza kuri uyu munsi yari yajuriye, ahubwo uyu munsi umwanzuro bikaba byari kwibazwa cyangwa se twese twibazaga ese biragenda bite, ese Bamporiki araba yagabanyirizwa ibihano. Reka ndike kuvuga umwere kuko nubundi we ubwe yemera ko yakiriye indonke. Reka nkomeze nkubwire ngo amakuru twari tubazane nuko kugeza kuri uyu munsi benshi bibazaga uko biri buze kugenda. Urubanza rwa Bamporiki Edouard rurasubitswe, ndetse reka nkubwire ngo tuzabagezaho indi update ku munsi wo kuwa mbere itariki ya 23 niba koko imyanzuro kuri uru rubanza izatangwa. Nubundi turahari ku bwanyu kandi tuzahora tubagezaho amakuru umunsi ku wundi nka GASARO TV. Mbabwira ngo turabakunda cyane, namwe ntimuzahweme kutugaragariza urukundo, kandi amakuru tuzagenda tumenya tuzajya tugenda tuyababwira. Ngayo rero nayo makuru twari tubazaniye, reka mbabwire ngo ngiye wayabagezagaho ni Sandra nk'ibisanzwe. Mbabwira ngo nakagaruka, mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose mu mpande zose z'isi. Ciao ciao, bye. GASARO TV.